салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. дӯстои азиз, боз ҳам сафари худро давом метем. ин ҷое ки ҳозир ман рафта истодам, дӯстои азиз, стари Миаста меган, яъни шаҳри қадимӣ, ҷои қадимишам мегем Места мешава. ана инҷа ростӣ аз ҳама ҷои муҳими Варшава ҳамин стари Миаста аст ва бисёри мардами лаҳистонам ин чиза бисёр яъне ки эҳтиром мекунанд. хуб ина аз соли нави милодӣ як моҳ ҳам гузашт, аммо арчаи ино ҳолиам ҳастак. ва дӯстои азиз, фикр мекунем ки мардами лаҳистон 123 сол ватан надоштанд. Не ин ки ватан надоштанд, ҳукумат надоштанд, ва фақат яъне пешакӣ доштанд. пеш аз ин яъне дар ҳамин мобайни бигем ки чанд 123 сол надоштанд ҳукумат. баъд аз 1918 сол ба фикрам, хуб дақиқ фаромӯш кардагим, чанд вақт пеш таърихша хондаги будам, ба фикрам мехелай 1918 сол аввалин бигем ки ҳукуматшона баъди 123 соли беҳукуматӣ, бедавлатӣ ташкил кардан. хуб инҷа ҳар як мардаме ки ҷа биёяд инҷа меян бигем ки мегарданд ва мардамшам ростӣ имрӯз зиёд нестанд. барфай дӯстои азиз камакак сард аст. хуб солҳои пеш мардам зиёд буданд, ба хотире ки сол ба сол мардам хунагӣ мешаванд. аслан ҳамин баъди ҳамин вурӯмадани интернет мардам зиёд интернет истифода мебаранд ва бигем ки зиёд берун намебуранд. агар не зиёд берун вурӯмадан бисёр фоида дорад. ини якам ай чӣ омагия ба фикрам амо ҳамсоямо ай чин омагия наинҷа акс гирифта истодааст. намедонам чиро акс мегирифта бошад. оҳо хеле бе як борига пеш биёрам тамошош мекунем. агар не бе хидмаис кунам ямайда ака хидмаис мекунам. ин ҳамо чӣ масеҳиё. ай хуб дӯстои азиз, мо ба ягон дин, ба ягон мазҳаб кор надорем. кори мо фақат соҳбат бо мардами худмо аст, бо миллат мо аст ва дар бораи таърих гап задан аст. ва Варшава худаш фикр мекунам як 600-700 сол дора. як шаҳри яъне қадимӣ ҳам ҳастак ва дар ҷанги дуввуми ҷаҳон бисёр зарар дидаги буд Варшава. қариб ки тамоми ҷоҳора ин тарафу тараф зада буданд, бигем ки маиб карда буданд, ҳамаро ҷазир карда буданд. аммо дар ҳамин давоми бигем ки 70 соли охир инорам пешрафт кардан ва ватаншона сохта истоданд. хуб дигар чӣ бугум? хуб ро рафтан мегирем, ягон гап пайдо шид гуфтанду мегирам. дӯстои азиз, дар Варшава яъне ки пули моҳона, вақте ки инсон моҳона яъне ки баъди барои кораш пул мегира, фикр мекунем ки 2000 злот хай 2000 злотшам ба фикри ман ки як хуб каму зиёд як $500 мешавад. Варшава шаҳри туристиай, даем ки автобус назанаму ана дар инҷа ҷаҳонгардои зиёд аст ва аслан мардами лаҳистон камакак ҳамин консерватива, ба маъное ки камакак дигар миллатҳоро дӯст намедоранд. хуб агар мо шумо ба ҳаму мардами худмо агар қиёс кунем, мардами мо аз ин деҳа ба ӯ деҳара мерай мардама намефора. ба ҳамон хотир та ин чиз бояд нороҳат нашӣ. инам флагошунанд, инам байрақҳошунанд ҳамеша дар ҳама иҷо задагӣ. хуб дар олмонам дар баъзи шаҳрош зиёд мезананд чиёша. ана инҷа фикр мекунам инҷа хуб корхонаҳои давлатишунанд. ана ҷуроимон ки бошен. чӣ бугум хай?
خیلی دوستای عزیز یگان سوال داشته باشم بنویسین درباره زندگی مردم تاجیک فکر میکنم که 300 400 تا تاجیک در همین کلی همین لهستان زندگی میکنن نه دوستای عزیز با زن و فرزند چون از مهاجر تا دیگرش گرفتن اما این خیلی که میروان میآیند کارکنش فکر میکنه با زیادتر خوب ویزای کشور فکر نکنم موقع بگیم که قیمت باشه اما خوب دیگه کشور اروپایی مشکلی های خودش داره این همه کنده اینجا شده است پل کارکایس از مردم بگیم که کاغذ تقسیم داره کاغذ ترغیبی انا جنوبی من که باشین اونجا که بریم یک سیخ شروعی کوچی باشه او خیلی میگذاریم که یکون ماشین پاشین نیایه با ما را خوبه که گفته هم مردک خنک مبزنه و سر لیج باشه ما اوکی تمام اکی ای فکر میکنم ای بعدی همین سال نو بود بعد سال نو ایچ سورا اینجا بگیم که ساعت دیگر خوب ما با هیچ سا قدر راستی گپ شبگون با هیچ سا قدر اعتقاد ندارم اگر جای تاریخی باشه اعتقادم زیاده برای جای تاریخی در اینجا بدرویم بشیم اینجا تاره خیلی جا یک میدرویم تمام گفته اون مردک خوش آمدید با ورشاوا خیلی نفرهایی که تا اخیر تماشا میکنین بهترینین میدونین که در چی باره گپ میروه خوب وقتی که یک ویدیو رو تا آخرش تماشا میکنی اولش که باید همون نفری که همین ویدیو را ثبت میکنه برای تو معقول باشه دیمش که همین چیزا برای تو یعنی که برای فهمیشت یاردم میکنن انا کدام نفری که گپای بعد میزنین دوستای عزیز باور کن هر وقتی که شما ناراحت میشین هر وقتی حقارت میکنین هر وقتی که دشنا میکنین زمین به شما میخند زمین نگاه تو میکنه میگه ای مردک آخی همین خیلیت میلیون هاش اومدن رفتن ترم میره چی خیلی ناراحتی چی حقارت میکنی خیلی دوستای عزیز امروزش نه حوزیرش تمام میکنیم هلو بایی Jo. Mówisz o polsku? Nie. English. India? Yeah. Oh, hello India. You are making for YouTube? Yes. Oh, Yes. Nice. It's okay. انا خوبه که ما زبانی مادریم و تاجیکی های بعدش دیگر زبانی دوست می‌داشتگیم و آلمانی های اما دیگر زبان ها رو هم میفهمیم که خیلی ایشم نشون توبتم خیلی با دوستای عزیز یکون سوال شید بپرسین راستی در خدمت شما هستیم شروع نر نشان تو میتیم انشاءالله خوب آزی بعد دیگه کوشش میکنیم که یک چند قسم باشن این ویدیوها کمی که ورشاو اومدین هم ایجا شب بدونین دیگه اذیت نکشین خوب خداحافظ